paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Apay nga'y ngawang malangan ni Kapitan. Kasano tayo makapagsesyon mo ni Kapitan? Aldawan. Urahin nyo ka din ni Uncle Kao. Wan. Ayan nga ni Itay Kapitan. pa lang urayan, May. Ompay lang, May. Saan ka nuha makaumay ita? Sos, Na, apay nga'y. ang desisyon tayo, saan ka, May? Masadot ka nu nga umay. Anya. Iso asaan yun nga urayan, ta sana makaumay. Nay, kunak man no ang desisyon nyo itamaray. Saan na natuloy? Ta saan na nakaumay ni Kapitan? Tamasadot ka now. Makita yu itanday tapagtaltal kanyo a kapitan. Rumwarang tipod na nga ugali na. Sa daw. Ay, mas daaw kami nga road. Apay pala mas daw kayo. Talaga akasta tipod no nga ugali na. Ay, kasanungatan nga dagiti pagtutungtungan mi a proyekto ti barangay. Ay katawanan Ay, saan mi na mapagsasaritaan a dagiti ipatungpal mi a proyekto? Saan yun nga ipatungpal? Bayan yun. Sapay nagado dagiti plano na apagsayaatan ti barangay ita. Hanggang simadot-mutin. Talaga mga minakasta ti ugali ni kapitan. Ay, pampanunutak nga raw no apay akla at asimadot, maray. Tatabadaw! Tatabadaw! Apay kwarag, Sika ka no ti mapan makimiting. taapay asyak, ni uncle mo ngay, Maturog ka now. anya, Maturog ka nung agmalmalam. apay maturog, kit nakitulag amapan kami makimiting ijay ilay. Importante dayjay amiting kwarag, Maturog ka nung arod ni Uncle Kao. apay maturog, Kat makaturturog anya mo day nga uncle mo, nakitulag amapan kami makimiting, ita, maturog. Isumat ti kunana. Yakla ko man nakisarsarita kinkwana. Kastoy mo't gayam ti aramidin na. Apay asikala ang timapan makimitay. Kunak man no kaduam ni kapitan. Iso mo't titungtungan may. Ang nagbalo ti panunot na dayta akong parek. Saan ka nun nga umay makimiting, ta maturog laeng ka nun. Nagko na. May imbagan ni Kwaraw. Kat no agrek-reklamo mo't dagiti kagawad na. Ta saan mo't laeng anapan nakisisyawn. Tamasadot ka na. Makitam dayta nga ugali na. Kahit mapan ka pailaang. Wala na. Mapanak lata. Uray saan nga umay, dayjay nga inteng. Ay, mangilawlaw anday ta kapitan. O anya, naimbaganan ti an-an na yam. Medyo nasakit pa ilati sakak. Ouch! Sapay na iranapay mat nga ano ti papanam. Imbaga ka ni Kwarog, nga ibaga na nga sakitak. Ay, nasaya at nga ron no kasta. Binilin ka nga ibaga na kadagiti kakagawad. Adyak makapagsisyon tani, agsakitak. Ay na. Imbilin ko mat nga ibaga na ka ni Paribadong asa anak aso umurot na mapan makimiting. Tanasakit ti saka. Ay, katwan madimat no pilitam ti aggunay-gunay. Masakit kakit nga raod. Ay, talaga nasakit ti sakak. Ay, Iso nga rod nga agpaimbag ka. Tumaram gamin ti agas mo Kan agsida ka itinatag. Tapno mabibiit ti panagimbag mo. Manon nga aldaw ajak makitkita arumrumwar ni kapitan di tabalayda. Wud nga raw. Jak mo't makitkita nga umay gumatang. Mat maturog latangatan Kastamot ti ko na ni Kwaraw.
Masadot ka nun ni uncle na. Kan, anya di imbaga na kan ni kabadungan. Maturog ka nung ni uncle na. Nagmayat mo nga agpaiso ti maturog, mare. Tanalamin. Talaga kit di asadot ani kapitan. Mamati akon, itimbaga ni Kwarog, mare. Day, umayak man nagkilaban. Ah? Ay, sige ko Arog. Adumot ka timakan di ta kusina. Ay, napigsa akon kwarog. Ha? Napigsa ka nang kal? Win. Da. Makita mo, makatakdirakan. Ha? Apay, kimapsut kaya. Na, Kunak man no simadot kalaang. nagsakitak. Isu nga ron abinilin ka. Katuan matangkal. Eh. Tinumbal ko matamin nabilin mau. Napan ko imbaga kadagiti kagawad mau, asim madot ka. Anya? Kalpasan na, napan ko imbaga kinitatabadong, amaturog kang agmalmalam. Tagita ti imbagam kadakwada? Kat isumat imbagam. Na, andan samot diferensya tila payag mo. Agtulang kansan. Ay, saan? Indanon ko lang dagiti nang ko nga imbagam. Ay awan ti imbagbagak ama sa duta, kwaraw. Awan na ya. Ti imbagak, agsakitak. Agsakay. Masadaut. Masadot imbagam anggal. Ay di nakaramidan nga agkabaw. Nalawag nga agsakit di imbagak. Ah? Ay, may babawig pa yung araw, dagiti na ibagak. Di ka dengdengag Ah? Inton maminsan nga daibilin ka. Denggam analaing. Wine anggal. Apay akos ko silapan nak, Apay, masadot kan, kapitan. Nagkuna. Ni Kwarog. Iso ti imay na indanon diti barangay hall i-desisyon tayo. Dayta ti kayat ko alaw-lawagan maray. Tati imbagak ka ni Kwarog. Masakitak. Saan ang masadutak? Aya! Katno ka imbag ko? No kasta, pudno ang nagsakit ka, kapitan? Win, angam na imbaga na kaon kagawad. No kasta, saan ka masadaut? Naamuan yon aya asim madutak kas kapitan. Ah, Umulan bumagyo. Agtrab-trabaho aklat ta, basta napigsaak. ay, no kasta. Ni Kwarog tinagkamali iti indanon na, kapitan. Naglohon na dya ka anakak. Kasabali ti indandanon na kada kayo. Aw, anya mara. Nakariingan ni kapitan. Anya ang nakariing nga ibagbaga, Maray. Apay ti kunayaw, di mi amaw. Iso asaan arumrumwar ni kapitan di tabalayaw. Tamat maturog latater aramidin na. Naa. Nagkuna amat maturog. Imbaga mismo ti kanakan na. Ni Kwarog. Wen, iso asaan anakadwan ni badong ko anak kimitang tamasadod. Amumi amin dagita, maray. Ay na, Maray. Ay na maray, amumi amin nun. San kayo ngagpalawag? Kastoy nga Ay na minay, maray, awanan. Uray anya ti bagbagayaw. Sanda kayo napatpatsyan. Naa. Iso ati sa ludsod ko, katkastaw. Nakaturog ka di pailaang ni kapitan? Nakariingan, Maray. Nagsakit laeng iday. Agin sasakit, Iso ti amaw. Ay nainteng, nadadael ang namin pinsan ti reputasyon mo dito barangay. Gapo ka ni Kwarog. Apay mat anadadaal, Gapo iti indandanon na ka ni Paribadong. Kastamat ka ni Maritoyan. Matmaturog ka kano, kasta kano ti araramidam. Nalawag ti imbagak. Ajak makimiting, taginanaak, nagsakitak. Ay kat saan nga ron anaawatan ni Kwarog ti imbagam? Gapo ta imbaga na kada Paribadong kan Marituyang amat maturog ka. Ay, adan sa tultulang da dya akwarog. Ay, kasano pa'y amaator mo dagita? Ay, nakasarita, da pari ba daw? Nudang ganda ka. Apay kumatasaan mo? Anya nga ti serbiti pa nagkumpare may, no di nakdenggay.
Apay pinayaban nak, tataba daw. Ada ibilin ko king ka. Kasla ni Uncle Kaw. Nagbilin mo't lang kanyak iday. Way, Anya nga iti ibilin mau, tataba daw. ibagam iti dayta nga Uncle Mau. Nga agdinanog kami man. Ha? Agdinanog kayaw. Way, tapno makareeng. Sa bagay, agtugtuglap manin ni Uncle Kaw. Heh, ijay sangwanan ti tersina ni kagawad ko anang, ti pagdinanugan may. Tataba daw. Hmm. Ulitam man dyan bagam. Ha, di mo nangag. Ulitam lang, tapno siguradaw. Apay, ada tultulang mo na ya. Denggay, manalaing. Ibagam ka ni Uncle Mau, nga agdinanog kami. Ijay sangwanan, titersina ni kagawad ko anang. Nangagmumudgayam. Ha? Sige, tayo na ko ni baga. Angkay! Ay, Apay akas la kalamor uraman. aday bagakan ka, Angkay. Ano yan? Nakabutbutang. Nakabutbutan. Ay, Ibagam lang, tadyak mo't mabutang. Tawan kabutan ko. agdinano kayo kano kinitataba daw. Imbaga na dayta. Ije kano sangwanan ti tersina ni kagawad ko anang ti pagdinanugan yaw. Ay lawlawagam man. Tano maminsan ka di ka makaaw-awat. Agin nalamanaw, uno agdinanaw. Agdinanog kayo kanaw. Naa. Impaulit kong tupay kat day tatimbagana. Ay kayat ko ang makasaritan ni Pari Badang. Adda kayat ko alawlawagan kan kwa na. Saan mo nalawlawagan? Makidinanog kalatan. Naa. Kitain tayo man no asino tinalalaing iti dinanugan. Nay, apay ngay adito'y sangwanan ti tersenak ti pagdinanugan nyo kan ni Kapitan Kabadong. Ditoy, tapno ado ti agbuya. Ay, sana ka makalakon Makalako kalata ah. Gumatang dagiti umay agbuya. Ha? Ne, aywanan niya. Urayag dayta nga inting batingting. Heh, nagbayagay. Apay nga minanaskan nga agdinanog kayo Kayat kung arod ariingan, tagtugtuglip mitay. Maturugan nan dagiti obligasyon na dito'y barangay, kas kapitan. Nay, iso day ta sumunga din, umayan. Heh, agbuya ka ah, maray. Heh, agpalakpak ka para kanya. Nay, kwaraw, apay dagijay agtataray at taaw. Mapandag buya iti bukseng iti sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Buksang? Sino tagbuksang? Ay, di mo pa yamaw. Datatabadong kan Uncle Kaw. Anya? Wine. Sige, inakaon. Tayo nakpalakpakan ni Uncle Kaw. Ay, una yan. Nagturudan ako marit da jaba daw. Kunamlan na laing at dumanaw. Nasaya at tay may kan, paray. Itay pa'y nga inururay ka kay. Nagadumot ti tao dito yan. Inayabak ina. Tapno may databuyaan, ngagbukseng. Heh. Adda kayat ko alawlawagan kan kaparay. Ay, saan? Anya lawlawagan nga ibagbagam. Agdinanog takiday. Idi imbaga ni Kuarog ang nakaturog Di kinapudno na. Agsakitak iti. Nakaposisyon akon, paray. Wala, dumanog kan, paray. Apay ngagkatawa ka, paray. Saan akasta ti posisyon ti makidinanog paray? Saan nakastoy? Kasanungay. Isuro ka. Pagin na daywam dagiti sakam. Up. Mastoy. Hala, gem-gemam iti ustad dagiti dakulap mo. Gem-gem. Napigsa mo tanday ito'y gam-gam ko tikunak, paray. Saan adumanon kanyak dagita danog mo? Saan? Padasam. Kunak tumot ka. Di pa nagaw at to'y rupak. Uwan nga raw. Apay ngay. Ababa ngamin dagiti imam. Saan ang makadanaw? Ay, di mo man ibagbagati kasta, paray. Agdinanog takidain. Di naktupay kabailan adanugan. Anya? Oops! Nalisya. Naglisi ka gaya, ma. Haguray ka man takugtarang ka.
Oops! Dandan ni aklaeg. Alis siya man ang tikugtar ko na, paray. Kunak karod kan ka. Ay, Saan mo akabailan ti dumanog ken agkik? ay, sana mabalay, paray. Napigsak mo ti di adumanog ken kumugtar. Idiya! Ita, dandani kan agsanga gasot. Aklo na makimapsot kan, ken kimapoy ka. Isungan niya man ti santa pag kinaawatan ay pagtutungtungan. Ay, saan? Sana mabalay. Na. Badaw! Ngagawid tan! Ha? Katawan na kandagiti tagaw dita! Apoy. Di mo nga ngamin amo ti dumanog. Di naman mo dumanog. Ay ngamin ngagkarit-karit. Awas magkano. Nangig mo pare. Agure ka mari tagsarita kami pa'y kan ni pari Badaw. Ay, saan? Nalaingak pa adumanog kang kumugtar, paray. Ay, Tata Badong! Aklo namon, asaan ka kanayon anapigsa? Iso apat gamon ti ko na ni Kapitan nga agsarita kayo. Taday ta tinasaya at nga arangidan nyo. Agkikin na awatan kayo, tapno na talina ay ti panaglalangan nyo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.